Kogono tongo shakni yakungo kudal donai borok hayuni jotoni selai amok gordop buni hamya khalna thange shakni hamya khalna rogni borok bial kori o hasakawo obahana salai tongka nungna sinai lukuro Thangna chidok salmare tang sal horo obahana patimung nukjaka khumulungo tipasa dofani mukumu thong kaija khamtamjak thong khumulung head office thangma lama bukugo salkolog romoi phia bokha sitra themrong rok nugu tongi manjakliya mokol kior jagai horo bom pekhak rukha Swbaina naikha sokjaka Abno tuino tini khumulung Radhapur Thanao FIR khlaikia TIPRA motha dakti khlai o samung sita Nainairogno Romna ungthung sanglaikia Police ni bukhakti kok manka forensic team tubuwi chiri naijangnai sabroni yak tongi man o samung sitra khlai thanibo MDC sodokor kolai sungjak thani saka kisa borong ni bukha khabel mung tongo haipono borong ni mung khuliya ja khlainai police na khlainai tei soi themrang no police jomui majra na ungthun hunai samka 18 तारिख अगस्त नरक साइमांखना थांनाय सालो चिनी खुमुलुं हेडक्वार्टारो जे चिनी PWD जमनिओ चिनी सिरि सिटिनि कायसा सिटि बागै चिनी कायसा स्टेचु मां स्रामजाक आबनो बरक सित्रारक सामुं हामिया थांनायरक नष्ट खालायना बागै चेष्टा नामानि तिनिया जागा जे माने यूज खायजाखा आपनो नष्ट खायना बागै आमरंनो तुयै चिनी बुखाओ बेलाय खनो कायसा बसकांनि सालरगा तामुंनाय नि वानसगै जों खुब ता बुखा बिसिंगो गबिर कायसा वानसमुंनो तुयै जों तिनि थानाव मा फायगा थानाव sei दुष्कृतिरंनो इमिडिएटली नायतुगुय एरेस्ट खायना बागै जों तिनि FIR खायगा ताई FIR सिमिया बरंनो अमबो साइमा फायका जे दाक्ति खेनो आ बरंनो एरेस्ट खायना बागै बरंनो रमिति खायना बागै पुलिस बे नाम ककिरनो पुलिस रक जोंनो कक रिखा जे जों आबनो बरक पुलिस रक आबनो गाहाम केनो इनभेस्टिगेशन खायनाय ताई जे आरो जे माने यूज खायजों माने आबनो बरक फरेंसिक बाय आबनो ताइबु गाहामके चेथ्रय नायै साबारो इनभल्व दंखना बा बमति हायका जागा आमाय खायजाखा आबनो तै बरक दाक्ति नो इनभेस्टिगेशन खायमानि बिसिंतै कालप्रिट संना रमनायनि जोंना एक्सिडेंट दं नरगनि बे केबनो माने सन्देह मुलक आन्तिरक दं साब खालायना दं सन्देह खालायना आंखाय चिनि गोबां सन्देह जनक बरक दंगौ केबा आ बरकनो जों डाइरेक्ट बुमुखना थांया बा आ ग्रुपनो जों डाइरेक्ट साना थांया अबनो जे TIPRA सानि हामक्रायनि केबो मुं जदि ओंइ दंखांखाय बसकांनि साल बरक हामा बारानाय बरक अहानि गुबै खेनो अहानि कमायमा थानाय हामबाय Khamtamjak Mangthong sokjakmani khumulung PS bai belekeno ganawo haipano horo saborok bom eba horphang klangkha sawimaliya police tabu investigation khlai tongo investigation paimani yagolo no sawi manchi nai hne saka Radhapur thana police FIR खायमानि हिंके आमतो जतनो साइमान खानाने आं खाखायो मिया ओ जागा एसिस्टेंट इंजिनियर ओ जागा खुमलुंग डिवीजन नि बकायसा जोंनो इनग्रेडिएंट जानो फकाजे ओ कायसा ओ जागा स्टेचु जोंनि जे कालचाराल स्टेचु आ जागा साबो माने हरफनाङै आबनि खति खालामनो हिंगा आबनि मुले आ कमप्लेन नि मुले Radhapur Thanao kaisa case number hingkai Puri 2021 section hingkai 435 Indian Penal hingga abo case tabo investigation choli tongo bahake amo hornangkha abo sing actual je karon abo semanan bagi tabo investigation choli tongo esa to hornangma simia alga mane rogoman kan kham to sei abo to thik ase in thachingo je ओ जोंनो एप्लिकेशन खालायफायनाय रक किनि थिंगो जे थानाय बरं साका आमन फायनिङो गा जागा जे जा मेटेरियल्स दंमोनि आबो तो जों कालेक्शन खालायगा आबो ताबो तो सेमेन्यो का मतामो एक्चुअली कारणा जागा तारपलिन बो खामका खामै
Golewia jaga taisa ransi kara kara hangka jaga je materials abo sing collection like ayu investigation abo examination ni pore no ri ko ni pore abo sliman na abo kita investigation study Kusatai kelayo Radhapur Thana bai belekina bukong gana Mangthong songjang mani thai haipano police hawi malia TTADC ni kotor habanok amjai FIR horo police duty o korei kaisa CC camera korei tumung police night duty tongkhe sawi man khamun tai CC camera tongkhe nugi man khamun sabrok omhai khlaikya FIR obaharo korei khumulong head office ari khonoi haine bagino themrang ro kiriya samustra khlai mano yogo tongi mano hune salai tongnakya nunga sinai lukuro tai CC camera tongkhe tebo sanai hne salaima khlai tongkha lukuroni khoktoi